bebak sengsarni nok phang ningse bebak sengsarno snamnai ningse.
check. Hello, check. Hello, check. रिसाब लाइनाई हिंदी रिसाब मुंह चिल्लाकर गाऊंगा फर्ज वर्ष गंगाई देखो क्रूस पर प्रेम की सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा और रिसाब मुंह PDF और रिसाब तो तो ना नाइले मानो प्रेम की सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा देखो क्रूस पर प्रेम की सजा उन हाथों पर नाम मेरा लिखा उससे प्रेम यीशु ने किया है लेकर प्राण प्रभु फिर से जीता है हम मुझसे प्रेम यीशु ने किया है लेकर प्राण प्रभु फिर से जीता है तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा सबको सुनाऊंगा प्रेम ने पाया मेरा पीर बीत गया मुझको अजीज मिल गया सब कुछ हो गया है नया 순서가 빨개서 그런다네. से प्रेम यीशु ने किया है लेकर प्राण प्रभु फिर से जीता है हम से प्रेम यीशु ने किया है लेकर प्राण प्रभु फिर से जीता है तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा सबको सुनाऊंगा प्रेम मैंने पाया मेरा दीप दीप गया मुझको अजीज मिल गया सब कुछ हो गया है नया
Hello, sound check. Hello. SPCF ni volunteers rauna ang koinai, the volunteers tongnai, prau kisisa seat arrangement of kanya ni bagai ay plus faida. Salah tei beri rauna ang koinai volunteers seat arrangement faida ni bagai. Tei kisah ke unit registration form. Abo tabu bo unit ni secretary matang ya, ba mania form tong hake. Ayang registration counter sangi nara ni bagai ang koinai. Tei je manza kau. Daki submit kanya ni bagai ang koi. Ambai. Yasko songai sung korok bom lai sao nin khairok mayak bai sung no tui di jisu. Hello, check. Nin khairok mayak bai sung no tui di jisu. Yasko songai sung tak seng nai nang apa. Tebak no nung snampa. O apa. Tak seng nai nang apa. Tebak no nung snampa. O apa. Yasko songai sung Yasko songai sung korok bom lai sao. Hallelujah apa mol brum brum. Sobrai nu sere bakis lai tusuk. Hallelujah apa mol brum brum lo takku. Sobrai nu sere bakis lai tusuk. Yasko songai sung korok bom lai sao. Nin khairok mayak bai sung no tui di jisu. Yasko songai sung
Pohor sengsar menago nung phaika mokol phiok rujunuk nani. Naithokni ni o khale hamza kha chong onung bai mol brum brum ni langma. Oma English ba ingang kai light of the world you step down into darkness man. 저도 나서 그냥 가자고. Phải đi kia cho tao lo bây giờ phun cả hầm
যতনো খা তং থকজাক দে খানায়া খু যতনো খা তং থকজাক দে हामबाय आफायदि हिंगा जों जतनो जानेजार गान्दार बाय गान्दार जे तंमानि फुं गाहाम नै थि बायना लाया नों जतनो जानि गान्दार बाय जा आफायदि हिंगा आं पान्दा जेंनानि बेखा थाङा न आं पहिलाव चिनि थीम नन परिवै पान्दा जेंनाय 1 तिमोथी 4 नि 12 आं फरायनाय नों जेराय बरक हिनै खरकसा बाय फानो साक नांया तांजाकदि तामखे कक सामाबाय तंमुंबाय हामजाकमाबाय पयटकफ्लायमाबाय गोथारखे तंमाबाय पयटकफ्लायनाय रकनो लामा सय फुरुंनाय से हिंदी गायतनाय लम्बक परिमोनसिंथै जोंनो जतनो हामबाय खायथों आफादि आं कयनाय पान्दानि बागै सुरनानि बागै जिनि ब्रादार जन्नो आं किसा कयनाय नों पान्दानि बागै किसा Ano suruya pun. Hello. Kaya itong joto ba chalay no? Kaya ito rin hani suri mani bisingti yung ya parlaya no? Ang suri nai. Kuchotong nai suprayang kaya ito nuna belai keno hambai. Miani simi chung bai tongi o suprayang kaya ito tini 30th musical mido. Chung suri mani bisingti kaya no o suprayang kaya ito tapong ni jorap ano. Chung bai tongi nini phola bai tuno kaboloy tong mani bagoy nuna belai keno hambai. O subrayang kaito subray nung bepa klaimano tini puni bagay po o subrayang kaito tini worship service ni bagay chu nini thani suri masano o subrayang kaito tini programo nini bubung chungsa sangna ni bagay o subrayang kaito nung hamari klaidi tini elemi je group song chamnai rong ni bagay po o subrayang kaito nung suri masano nini bubung chungsa 오늘 바그이 지미 엉퉁 진이 저라 오 수브라이언 까이토 소이 암적무 팸럭무 니 호지 투노 까테레 디히네 정노무 탕나이차 수브라이 지수리 몽어 좀 수리마 사노 아멘 हामबाय जोंनि ब्रादार जन्नो आफायदि हिंके दिनिन पान्दाव माहि नंनाय जोङो मानो सल' दिनि बुकुक एलिजाबेथ नों tiar tongdi ngete aboni ya gulo orot ang man khakaisa jini takuk samuel bon solo tongnai ga phadi singtabu peilawo jini bukuk elizabeth no jorariwa no boni solo no jungno resab khinar phene bagai Hello, check. Hello.
Hambay. Hambay jini bukuk ilino hari ka tabu joranai jini takok Samuel abuni ya gulo jeng group song khnalainai jini holwa unit chungna jora dijaknai Belum. Belakan hambai. Kai tonoro anak tini jorok hamriman bagai. Ang bit mong no lobit samai. Belum.
ye batai la ye ya borong le Hello. Hambai, sini takut sambil lobo. Aiman lihat tam jalan kabun ya bo. Kau kira? Apa di ingkat tabuk dorar nai? Sini holwa unit cungno. Kita kisah ni koi mung. Hari sing orang ni bising ono, oparin kait alai siwa no. Ingke volunteer orang koi nai, norok korok nai. Di offering thumna ni bagai halwa unit ni poriwo kami sami unit noro ready tongdi group song Hello. Hello. Hello, check, hello. Hello. Hello.
Halo cek. Bhadi ke sini offering no ya operation na bagay ang koinay. Sini dikon jabojit dara nang yang terus kang bhadi. Ya phan. Kuchu tawai suri jamai lob jamai kaitor. Keplai se kaitor nono mozara belai ke hamai madu afa. Tanpa seng tini mozara wo filci tham musical meet sikla rokni mau pandawan nono belai ke hamai madu. Tanpa seng motha mondalini unit ni sikla rok nono lobu nono suru nono borom klay. Afa kaitor mozara wo haino. Tini nono borom klayo, nono lobo, nono suri layo. Apa kaito nung subazati, nung titul sabdi, tini panda puilen cim paithak zora bahino, nung payasak zora, nung sini, nung saya nagora engai, nini falak tharbai nung joto sikla sikli rong nung yak toliti jabati. Te kaito, abani bising tui, sung nini thani je chukmani, lep sa lep ni yapar layo. O subrai nung obno yasak di, nini yak thar yak pai kai to o yak thar marok no bebak no nini yak thar be yasagai nangkuk mani jagao nini hawar thani nini rajya bistar thani wa apa kai to nungom no use khaidi kono hamia saya sugya jagao omni use khlaiwe apa kai to nini chungsasa ohor ni bagisin omni use khaidi nei sin bagai mo thangnai sak bagre jisu nini mungai apa kai to thani odan ya faro Adi ingke tabuk jeng kenalai pinai grup song ini kami cam unit chunu jora renai. Abon ya gulo sini betel unit norok ready tongdi. Ini sebenarnya saya ikat sudah. Auto berani saya oke.
Halo. Phadi hingga sing tabuk kenalainai ini battle unit norono dora dijago. Abani ya gulo sini speaker no dora dijagnai. Battle unit sampai mana ya gulo no sini speaker. Bunyi dora ya per dijagnai.
Halo. Alexi. Halo. Oh
Phadi ke sing tabok jorar sinai sini ni kai to ni kok chanai sini speaker no dorona ya phari do Perturbación. Ahí algo. 맞지? 가게. 알지? Ahí es como. Ahí es. Ahí es bien feo. hai na hai jotono no phung kaham belai no tong thok mani kai to ni bororong ni buskango maba samani bagai bokrok kesak nugui thaipong luzuri mai hai singjagi tong siwang taklai bisini YT tham SBCYF ni musical mido tamani himale Dini phung ni simi seng kangkang ni khana zara tongo na anon nuk nai nai di program sida ani bung mang bisir bang nuk nai engka bokrok kesago thaipong luzuri ma hai ongjagi tongo abo hapia ba kaito ni hamari se thaipong luzur ma bo kaito ni hamari no bokrok sak ma bo kaito na hamari no je borok bokrok sagi mania asuk ang nai nei kha omai ka tong nai college obon history ingkhana 2021 ni simi 2024 zorawo simi no OTS Oriental Theological Seminar wo history academic din by horoksa student omai ka jogu mani obon history age engka academic din bo saisung si bokrok sak obo kaito ni hamari se belai na hambai mari wo chini leader rokno ano zora ka hamri mani bagai thangnai annual meeting o wahino ang kok sana ni bagai zora mankha a zora wang ka chini theme kaito ni thani eba ke Jisu Kristo ni thani yarung subui tongmani khaklai jotono mui to tongkhana Thangnai annual meeting of the sini being rooted in Christ. Belaina theme kaham cheng mano. Tini ni chini theme ke second 1 Timothy chapter 4 verse 12. Be an example. Mane buino lama phunugui teinai ungdi. Inya keba set an example. Cheng being rooted in Christ unkha deeply kutu cleansed in Christo ni thani yarang sublaika haidi sing tini ni chimi hingklai buini bagai udaharon kaham unglai sinai obong kha belaina familiar taibo familiar hingke jara St. Paul School ni alumni tai aro tabuk pori tongnai rok obo borok ni school ni moto ang bahai na koroksa St. Paul School ni alumni dehin alumnus dehin
Orang kebangma pore nai nugu ang Saint Paul School lo. Borong ni ingka belai ni familiar wo. Obo belai ni nangman ni sini kani. Jeng set an example humani. Kebangma borong rok na jeng biblical history, eba Bible history wo jeng nugu. Earthly mother Mary, Jesus Christo ni buma. Mary no bo bahai ke bini spiritually in spirit, faith and purity wo bo bahai khlai. Pholawo, poitowo tai purity mane kathar yes. Kathar ke tongmani chung example bo set khlai mane nugo. Bo je jarawo ju se bai kok singna ni already kok sing laisa kaijang na ni bagai. Pia ba a zorawo no bo sakdari angka. A sakdari angka phola kathar bai ungmani. A zorawo borong ni tradition angka haina kaije biawoi om hai sakdari ungmani rok angka ke beri rok angka hadol kitari se butar jangna ni am hai system tongo. Bos hai mano bini bus kanga kabang ma challenges painai. Bini bus kanga kabang ma no problem painai. Abono bo a challenges no bo face ma painai. A challenges no bo lai ma khang nai nai. Bo phia ba abono go siwi na kha. A challenges no bo go siwi na kha. Bo a challenges no go siwi na woi. Bo kaham example set khlai ka ara. Jeng bahai ka bo kaham example set khlai ka ni nungma ni ka jeng nugo. Bo saiman brong ni tradition. Pia ba bo obo saiman je bo sakdari ang mani abo kebu baya. Pia ba hola kathar bai si ungo. Hola kathar bai si ungo. Bini oktoi Jesus Christo asai nei nei. Bo saiman nei abo no go sei na ka. O mahai ke no bo spiritually faith oito wo tai purity wo bo example kaham set like jeng Joseph no bahai na nugo bo bai sakdari yang ya jeng saimano hiaba bo abono norna ni nei bini imang ni bising tei bo abono haina hai bo sei na ka jeng o mai ke kabang ma chini elem baga tai sing saro jeng nai nei ka kabang ma bororo lama punuk nai Kristo wo lama punuk nai rong na jeng nugo o mai ke na ang tini ni topik ang saitu buka being an example in spirit, faith and purity. Holawo, poitowo, tai purity, katharo, lama punugui, tinai, eba lama sosawi tinai lama punug nai sa ungmani. Abo ongka 2 Timothy. First nakadi 1 Timothy chapter 12 chapter 4 verse 12 ni chapter 4 verse 12 ni jengmia khnaka speech conduct okay love abu khnaka phaidi jeng tini spirit faith and purity wo khnanai obo ongkha jeng saimano Paul sikla Timothy ni young Timothy ni suyo very young Timothy ni si azorawang ka nini 20 above 26 27 ka young very young ekdom samung krak tangi manai bo phia ba cherai ni hanjaku Paul Timothy no obo chithi sui hormani bo zorawo chithi sui hormani ke je zorawo Paul Rome ni along ni yogi phayai bini second ministry journey wo ungmani zorawo Macedonia wo tongtutui o chikino Ephesus mo thano Timothy no bo Timothy Ephesus mo thawo tongmani zorawo Timothy no chithi sui hormani young Timothy cherai Timothy no chithi sui hormani jeng saimano tamni bagai sui hornani nangkha Ephesus mo thawo a zorawo false teaching false doctrine teaching kabang ma philosopher great philosopher tong azorawo jeng philosopher ang ka saimano borok rok no
influence kelainani borok rokno borok ni kok nari mana ni borok kalai sasasi omahai borok rok philosopher rok tongo azoro a philosopher no nuhunoi Timothy no samani nung cerai pano bui bai sak nangya tangjak di piaba bui no lama punung nai Kristo ko lama punung nai ingi tongdi ini siti sui hormani a zorawo Timothy no bo bini polani sajla spiritual son ini bo 종 지금 살면은 디모티움 가 벨라이네 제라이 안 보기네 비니 꼭 위크나 그나야 너 네보 지티 마수이 호르마니 advance 보 지티 수이 호르가 볼 오 마이 갓나 티니 오 페세송 오 special verse 오 particular verse 가 페세송 가 지니 알아 벨라이 낭마니 오보 폴노 encourage 클라요 폴노 다가로 아 디모티노 다가로 폴 디모티노 encourage 클라요 young leader mani bai Kristo bini saga jate reflect ungo Kristo bini saga nukjak nai suyo joto area wo in all areas ni sao in all areas all places ka tabo sudu Timothy ni bagi simia obong ka beyond Timothy tango abo tabo jini thani bai o message nangai to Timothy cerai phano Paul bono udahoron Jisu Kristo ni udahoron eba keba buino lama punung nai undi nei sao o kok rong ka belain nangkuk mani bini karektaro abo boyes metar nya position bu metar playa experience bu metar playa jeng tini haidi tinta poina jeng specifically tinta aspect of jeng nai le abo ka spirit faith and purity tai o kok thairo o tinta ro bai ke jeng Kristo bai himai wo jini aro saga reflection ni man jeng nai le yano anak kaisa pi botol refine man ka hamnai ang tei botol tin ni poka haidi jeng puila nai le nai be an example in spirit right be an example in spirit holawo buino eba lama punung na imdi mani udahoron man oro hola kok temana refer klai male chini attitude motivation tai chini bising ni no se kok sao spirit tomong no chang chini elemba ga tini kok oro bible chang spirit nugya phiaba chang Greek Bible chang nai nai di new meta folak chang nugu folawo Greek Bible bai chang pore nai kan ara folawo chang nugu folani chang nugu obo fola tamana refer klai mala tasing bang saka chini attitude chini tomong chini nai horma chini wansokma chini motivation bising ni spirit bising ni no se tini o peses saitong jadi jeng chini bekha bising bai klai jeng kaitor bai gerengi tongi manai jan kaitor ni fola jadi chini bising feel ngi manai jan humility kindness tai zealness kaitor ni thani thangnani eba kaitor bai gandar ka tongnani zealness muchung mani chini ara tongnani jadi jeng cultivating Christ like attitude jadi jeng Kristo haika tongnani bagi jeng cultivate klaiman cultivate ko kokro bai tong nai jadi jeng abana tiar klaiman ita ko tiar klai sukmani oro Paul tema emphasize klaimale patani outward conduct ya chini patani conduct nan bo samani oro piaba chini inward spirit bising ni chini phola jati
진이 비싱니 폴라 진이 사가워 제 저는 드라이브 클라이동 자데 진이 비싱은 정 완충만 동까지 진이 사가워 진이 액션 누군만이 하이 아 비싱 얘네세 뭐 사이동 하이게서 진이 액션을 좀 파이 필리피 두이니 빠서 तमाशा फाइदे सिंह नाई लेनाई फिलिपी पास दुईनी पास तमाशा ख्रिस्ट जिसु वन sok ma hai no norokbo वन sok hai klayo ख्रिस्ट जिसु वन sok ma hai norok ba hai no वन sok hai klayo जों bo hai no जों जिनि बखा जिनि एटीट्यूड no जों डेभलप खालायना निंगांगे जिनि ह्यूमेनिटी कम्पेशन आपनो डेभलप खालायनानै का जों कायतनै थानि जों फलानि बिसिंथि रुतुगै थांनानै नां जों बिनि जिनि साकना बेरायरिनानै नां जिनि फलाना कायतनै थानि बेरायरिनानै बिनि मुचुं माति खालाय जों कायतनै थानि जों बेराय एबा केबा याफारै रिनानै नांगौ जों तो मुंनो दिनि जिनि आ फलाना कायतनै मुचुं माति नै जों बेरायरि मानियाके दिनि जों all team money abu ere maintaining a steadfast spirit no continue khlai thangmani o sangsaro gobang ma tobung sitra hamya influence khlaiman chono negativity brightness bolai mani tasinga saga a zorawo timothy ephesus mo thana murgi tongman jora baina philosopher of belaine gobang ara false doctrine prungnai rok tong दिनै जिन अरो बाहायनो जों संसाराव गोबां मानसियानो इनफ्लुएन्स खालामनाय दं दिनै आं बेलायखौनो हामबाय मारु दिनै अरो दिलेके जिनि बिसंगा 100 something 141 कायतो लबजाखन just 9 मथानि बिसं 9ता मथावसे 141 बेलायनो जों गोबां जिनि गोबां मातासिक आं फुङाव बसावो बिजि स्केजुअल जों दिनै जोंहर पास्टर डिकन रक्से अबनि बागै हिनि सि दंमनि बा जों बिजि इनिया अबनि बागै हिनि जों बिजि इङै अरो टाइम रि जों दंफाय माने फियाबा दिनै वानस कांके मिया खरकसा ताकु बाय मा सालायका आं दिनै अरो फायमानि आनि कायसा लस ओङै दंनि साव बिनि कायसा लस ओङै दं संसारनि लस ओङै दं फिया आं अरो फायमानि आनि ताइबो बेनिफिट दंनि साव फलावा तोरनानै लकनानै आं ताइबो बेनिफिट माननै साव आं बागैनो दिनै अरो आसक जा जिनि सिक्ला सिक्लेर नरक गोबां मा बिजि स्केजुअल दंनि मानो नरकनि प्लान खालायजा बोसोरनि प्लान खालायजा ओ जरावले आं हाय खालायनाय फियाबा SBCYF बाय डेट फिक्स खालायजा कबा 11 12 13 नै नरक आबनो जों जत सिक्लार हायलाय जाव अबनो कायसे जिनि पजिटिविटी अबनो कायसे जिनि एग्जांपल सेट खालामनानै जिनि मथाव जिनि यां जिनि संसाराव दंनाय रंनि थानि जिनि गोबां मावो संसाराव नेगेटिविटी ब्राइटनेस बलायमानि जिनि रां पैसा कानमुं चुमुं जों दिनै होनै मानो आनि रे रां करै आनि कानमुं चुमुं करै बुयै मोजां लाक आं आरो थाङै हिनै मानो जों कम्प्रमाइज खालायो फियाबा हयथ' खालायनाय एङै जों जिनि खानाव प्रटेक्ट खालायनो नांगौ जों जिनि खाना गार्ड खालायनो नांगौ जों जिनि खाना गार्ड खालायनानै जों बाहायखौ गार्ड खालायमान आबो अंका being rooted in Christ कायत'नि थानि यार सुबि दंमानि बाय आप्रकेसे जों एग्जाम्पल सेट खालायमान गोबोयो दङै गोबोयो दङ बायसे जन गराखे बिनि पयत'व बासाय दंनानै बागै जन चुबानाय जेसेबांनो जिनि थानि चेलेन्जेस फैदों मेरी बिनि गोबां मा बन्नु होनो बसकांगा चेलेन्जेस फियाबा बो आबनो गसेना माने हाय आनि जेसा चेलेन्ज मानो फैदों गोबां मा जों क्रिस्टियान हापांका आं तासि मोसाव जों क्रिस्टियान ताबो मुइतो हायनो हाय मानते क्रिस्टियान जों ताबो क्रिस्टियान प्रोग्रेसिंग
내 에바 개바전 크리스찬 응작대. Are we Christian or progressing in Christian? Christian माने Indian हंगा तमाबा citizen of India. Christian citizen of Christ. Boni follower. Christian हंगा माने जों बिनि कक माक नानाय बहाय मांगनाय Christ like character. जों Indian citizen हंगा के आधार कार्ड नाम नि हंजागो आधार कार्ड मास नाम यारो के बुनि आधार कार्ड करी दतों सादिरो मास नामना के बु कोविड वैक्सीन ना जाया तदतों दङै मानो फियाबादनाव आजराव बायरे थांनानै मा खायया आंसे दिमापुर स्टेशनाव कयबार बुकुं खेरेक जाखा कयबार ओटीएस क्वारंटाइन मा दंखा आबो बाय हुक एन्ड क्रुक नों बाय एनी मीन्स नों मानानाय जों बहायनो बाय एनी मीन्स दिनै कायतनि कक मा खोनानाय बाय एनी मीन्स कारण जों अलरेडी Christoni citizen nungsa. Jeng tomong na tini kai to ni kok na ya. Bini example set claim ya ka jeng Christian nungya ko. Mane jeng progress ni tong ko. Mane jeng jengi si tong ko. Amai si. Ani understanding of. Noro bayang zak say mane. Ani understanding ole. Christian mane. I should set a good example. Ang example kaham set lain nang nai in different areas kabang ma areas time butong aro nini love purity kabang ma jeng tini bom hai polana jeng tui to jini day to day life jini salbrum brum ni life jeng buina interaction kai tong mani jero jeng bui be kau sai tong mani jero jeng bom hai jini pola na tui tong jeng bom hai punugui tong jini pola bom hai jini bising ni pola bom hai ka punugui tong jeng kubui da a pola ni betai na jeng buina punugui tong love joy peace patience and kindness abarong na jeng punugui te tong jini example polawo okay transformation si jini sakao bui jini transformation nukna ni nangnai jini transformation jini slide zak ke je bui jono nukna ni nangnai pola kathar jini langmawo jini saga salbrum si abo chamung khlai tongna ni nangnai jeng pola kathar ni tab kisama sasinai kabang ma jagawo jini prayer house healing ministry ang abo na puitok layan man ya ang puitok lay piaba jeng puitok lay man ka abo no simi sing pola kathar man ni cinar pola kathar tong krai ang lain an pola kathar tong different kind give reblebo different fruit jono kabang mati jono pola ni bising di jono tapi nang si bom hai, jeng si bom hai pola, kubui Yesus Kristus a jono pola kata norong no cuba na ini, rohar mani a pola kata bai, jeng tedo tong, a pola kata na jeng, cini tapango, cini langmau dawi tedo tong, a spirit ni fruit, je love, joy, peace, kindness, kabang matong, apa cini saka tedo tong, jeng daily interaction kai tong mani. Cini day to day life o sal brum ni cini langmo jeng abu bai tedo tong jeng tomong na abu bai tong kang kasi cini tani cini takubu kuro gandar gindi ni bororo aina hai engnai jeng aina jeng ongka aina hai se jate Yesus Kristus ba cini saga nukjakun am hai se pola kathani transformation jate bui nukten cini saga abu se hai diseng hai number 2 thanai be an example in faith poito jeng ka ma khana ka poito jeng jotom saimano faith tam poito tam ang oro koroksa singka kala kabang ba definition manai poito ni
Kabang ma definition mana? Korok sa borok different, tay korok sa borok kabang ma kasanay. Be an example in faith. Poito onoro lama punugay tinay yung din. Poito oro temana refer play mala trust. Kahit ni thani poito continuously consistency no. Salsa niya, sal niya consistency kahit bay poito play himay dong nan. Jesus Christ no poito play consistency continuously. Salsa ni bagaya consistency no. Himay dong nan. Apa sih? Living a life of unwavering faith. Pai flya poito wo. Jeng mol brum sal brum dong nan. Hebrew 11 soyat masa. Without faith, it is possible to please God. Poito kericeng kaitor no tong thauri mania. Bono kaksang ri mania. Nini ara poito si kering kan baik kaitor no kaksang ri manai. Poito se ini kaitor no kaksang ri. Oh my god, ora Paul baik na sao Timothy no neng poito wo borong no lead clay ne poito wo borong no lama punugi tina ni. Jadi Timothy baik no continuously consistency. Jadi kaitor ba bini bising te kaksango tay borok rok baik na abuno nugui. Poito wo tay bu karak ngai payu. Abu se Paul ini suimani. Bini poito sudu kok 타야 짐이야. 진이 poito sudu kok 타야 짐이야. 진 사우 그방 마 하이 클라이디 이라이 클라이디 하이 클라이디 피아바 진 let them up nuka. 진 tini poito 진 sabana example 진 bisir-bak tabo naik kan. Frankly speaking rang puisa iriwi manai borok na kacing belai ng borong jeng wansu kasi borok ka kaham example set play apa bukan isi example set play manin ang hamiyahin mania very fine hiaba saka kaito maya nini bising ni poito inward no bising ni unwavering consistency apa sinay continuously pai playa ang tini oro kabang donation ri thangka uri tongi khabiang ya bia haba ki ani poito klaima da klaika bisingo poito klaima de klaika sadi never ang oro sai kalangka kabang mana tei piaba ang ni tini ang ok sai tongo no ni bus kang kai to no poito khaina ni bus kang tini ang ok thai sama hai klai tongui mania Jesus Christ no poito klai mania ka ang o sama ni tamang labang ka sema mo hai tomong na ang tini ok thai ke a poito no ti tongui mania ke meaningless tini no bless edang no honale ai ka sai thang ka bo hangka ban nai di aw ang hay na hay example na masaw sini dikon ani dadu no bobai phone ti hinda chungone tama belai na salayo awa sini bising tei chengkani simi sai ban abo jora ka hay no tama je jara sini khukni kok maya am hero kok phia ba abo jengra thanglai man jengra thanglai man bising ti phana phia ba sini arak kok thai abo jeng mechangya Pia bapa cengkeni ni cimi bising ngesiu, apa kaitor nak kan? Hai pada dadu kelai mani bay, cengra rok hai ni unglai. Pia ba kaitor le nayo bising ni, tabo ang saka, omahai ang tong mani juda. Amahai kecen, cini tini consistency poito mani apa cini arni keplay kang nai. Kabang ma jeng tini pai di wansuk layan jeng baik ke
o poito no respond klai jeng chini poito test klai jang mani jorawo belok jagi phai mani jorawo jeng bahai ke abona respond klai jeng kaitor no naharai sede suri lai eba keba je sapa nongra siton nei ga tong kaitor na nahanai sede suri jeng do we really rely in God's strength jeng kebai do kaitor ni phanna jeng rely klai do kebai do jeng bini phanna snari do jeng abo chini sak no jeng tini reflect klai na examine klai na tomong no khai di jeng jeng belok jak mani jorawo chini consistency gerei kaitor ni thani suri mani baike agog yang ke haklai jeng kaitor ni thani ingla faith in action Jacob simen duini sodro tamasa bo aro chono tamari mind klai genuine faith na sau bo aro faith by itself genuine faith leads to action genuine faith tong kangke nini automatically nini action bo aham ngai oro Timothy encourage klai jago Paul by bini poitono bisinga chimi toniawi sakawo phunungmani jate bisinga chini poito kara engkang kase genuine poito tongklai se chini sakawo hain kahamungi painai jeng tomongno amhai nya ke just theoretical ngkanai theory hai ngi thanai practical kri hai ngai chini poito ke praxis no chini poito ka praxis practical tai theory jeng ma kongnai jeng kaitor ni Jesus Christ ni evident ngi ma tongnai abo bomai ke evident ngi tongi ma nge bini bono jeng poito klai boror ono jate bini poito wo jeng tuwi ma no jeng tini wansuk lainai it is impossible poito jeng klayang ke kaitor no tong thograni haksang rani impossible siabo jeng poito klayang ke bono jeng sarpu klaymeya jeng bono lobui umaya jeng bono borom ri umaya chini borom ri mani ereng singnai ambagini jeng baidi jeng tini chini poito no jeng boroton chini poito bui na the no abana jeng sak reflect lainai chini langma chini tongmung kebui da bising ni poito bai genuine poito bai klayei kaitor je gosemani kaitor je jono sai kalangmani norok ano poito klaidi ang haike tong din mani am haike tongi de man as a believers jeng temani bagi ringja bini aina angna ni bagi ringja poito kri rokno poito phunugui lama phunugui tu buna ni bagi jono ringja go jeng poito klainer jeng Christian rokno citizen of Christ rokno jeng ong kata citizen of Christ haidi jeng om haike na tong layan jate chini sakawo poito bui nukthon haidi jeng nai purity mane ketharo jeng example ngi tong mani oro kethar temana refer klenga kene no morality tai spirituality sengsara kebang ma morality chini tong thok cha tho nung thok compromise bai ke sono am jogi phai jeng compromise khlayo phiaba jeng poito khlaine rongka to set apart for God ni so jeng alka khakja khlai tongna nangnai alka khakja ke tongna nangnai mane jeng o poito khlayaro bai kokta sadi mane akogya kok sadi jate chini thani Christ like character nugo jate chini thani kaitor ni a tongmung nugo Jesus Christ ni tongmung nugo abone se set apart for God 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 wo tono chono tamari man taike chini body yung kha bini temple our bodies are temple of the Holy Spirit
진이 사공가 비니 폴락타니 동타 진이 동타세 증 어로 purity mainly temasa manika sexual immorality na sa 증 ti니 sex na tuyoy kausanan ninka belay na tugu piyawa obo belay na 증 tabanang 진이 school life college life pun 증 obo education rin ninang ang lasiyaw na sanan bagi obo ang katapot trains choli ito obo ang katapot disease hay say Paul Timothy na sa sexual immorality ng katidi 증 Joseph Jacob ni basala Joseph je zorao poni takuro we phalsagoi iziba hawat langi thangsa poni zorao Potiphar ni big we bo bai ke temptation thaisa kha bo tongna ni ka aram se tongi mano phia ba boni consequences ta mong nai wa ba sai mano bo sai mano je ani sakang kha kai torni holani tongtha holak thani tongtharni bo sai mano abani bagi bo abna kate kha akate mani yagulo bo kathar ka tongka purity bo abna kate kha morally spiritually bo abna kate thangka akate mani yagulo bo tamang ka a consequences ta manu ngabla bo leader ngi pheka isi bhawo tini chung kai to ni ministry wo kai to ni leader 증 어로 리더는 무슨 증 알 purity 워마 동나이 진이 알 도뭉 시트라 진이 알 자뭉 누뭉 하미야 승사로 까방마 콤프로마이스 클레마사 동우 아니 디네 하이 이라이 앙탕이 메야 어로 까방마 콤프로마이스 purity 워증 마 동나이 Cini besak tomong no, keceng siong ya ka, kalau ketar baik ka hap painai, kalau ketar ke hap no ba, hap ya, tomong no nini technical issue, nini mobile pun hindi, jasa pun hindi, virus hap ka, nini lebo virus hap ka, apa kanta function no dong no, sadi, cini apa ro function no dong no, ya, om hai na cini bahai no. A virus rogno tahabri di sini sago. Apa si Paul tini Timothy na muito claro. Purity wo nang example set mak na. Nang abarong ni makutulay ni so. Ang bagay na pwede singlay tini. Busik ka tharo tongka. Jeng busik ka tharo tongka. Abo na jeng nailayan no. Jeng lok mong basam ni 51 log mong number 51 ni 10 na tamasa sa kisa na ilayan. Psalm number 51 verse 10. Oro sawo o kaito ani bisingo bekha kupur snam jadi tei ani bisingo ketal tei soi bekhano ridi ketar klaidin sam keceng klai cini bekha bising ni na ceng ketar mak klaina nangnai tabo bu jonok Yesus Kristus zorari tomo cini sagno ketar klaina ni it's not very too late obo belai leria ler hampani it's not too late Yesus Kristus zorot ini bu zorari tomo Christian sikla sikli ro ta buku buku ro cini on nai thok no there are nine tanai Jono Yesus Kristus, cini on uniqueness, janizar uniqueness, kipuno ang naitok sitra ni manya, janizar uniqueness klay kaitor jono snamka, cini uniqueness no sitra bay, lumur bay, dalokti manis, dalok, ini apa no Paul bahino, Timothy no muito klay, neng aje Hamia sitra nono hinders klay tong kangka, kebingi tong kangka, apa banyak katidi. Hai ke sini, Kristo bay relationship kahamnai, nai. Ini cengle, purity na ceng, itu tong. Cini wansukma, cini samungo, cini relationship ceng
하미야롱노 에바 케바 파르미션 리드 동 합나니 바가이 지니 카워 지니 폴라 지니 사고 폴라 카타니 녹타라 하미야나 합나니 바기다 저라리도 정 지니 삭노 가이토니 무중마테이 삭베라고이 그 타르가 동 카시 지니 캐릭터 쉐입 나이 뭐몰 클레네 조노 뭐 조노 딱 나이 지니 삭노부 딱 나이 지니 폴라노부 딱 나이 제대 증그 타르가 동이 말이야 하이게지 증그 타르 응마오 증 example set play 동이 말이야 하이게지 증 holy 응이 동이 말이야 가이토니 비스강어 크리스토니 비스강어 증그 타르 응이 동이 말이야 바이타고 올 어머나 사우 디모티노 증 엉카 그 타르게 동란이 링자고 자ते 지니 사고 지니 동뭉어 증 자ते 아이나 응이 파이 지수 크리스토니 아이나 응이 동이만 때까지 뭐 전어링어 스피리도 폴라워 보이도워 따이 그 타러 증 엉카 비니 가함 example set 되는 오 시니아롱노 가이토니 가나워 두부이 만나니 암하이게시 no matter boys no matter our age position and or background 지니 background 제 사파농이 동라든 지니 position 보롱이 동증 제 사파농이 동 지니 boys 제 사파농이 동든 디모티 보이는 제라이로 증 디네 어로 제라이록망 시글라록망 오버너 지니 디니 판 시글라록가 오 association이 backbone 시글라록가 오 association이 메라돈두 아버님 바기네 파이디 증 제사 background 파는 세트 증 파이디 오 폴라워 보이도워 그 타르가 동마워 증 example 응라이 시원은 하이게세 가이도니 동무 지니 사카워 보러로 능나이 let others see Jesus in you let others see Jesus in us 부이바 지니 다니 예수 그리스도는 녹시든 아버지네 바이타고 앙 reflection tay duita challenges rui ang ani sarmon ma tangai tini jeng bo area wo jini life wo jeng tori logiman jeng saksang no mansuk nai jeng bo jaga wo tornani loknani tongkho jeng bo jaga wo kaitor bai gana kha tongnani jini weakness tongkho bo jaga wo jeng kaitor ni bagi Jesus Christ bagi example set claimaya jeng abono rutuk layan pedi जों बाहाय खालायो नम्बर 2 जों बाहाय खालायो काइटरनि तमुं हायख्लाय तङै मानाय बिनि क्राइस्ट लाइक कैरेक्टारना जों बे तङै मानाय फलावो पयतोवो ताय कथारनि तंमानिवो जिनि डेली लाइफ इन आवर डेली लाइफ जिनि मलब्रमब्रम जिनि सालब्रमब्रमनि लांमाव फायदि जों काइटरनि थानि गानाव थाङै जों बिनि बागै गाहाम एग्जाम्पल नायनाय 지니 사과워 자데 지수 그리스도 너 우리 녹든 아마 그래서 좀 동라이나 제 사만의 비신때 가이도 저는 까탈게 한 마리 클라이턴 아이디안 가이튼 타네 한 바이 그네 수리네 kaplaisa mayang na wa pakai to nona hambay nini kokthai ongka kathang o subrayung nini kokthai na chung sabai kulpaya nini kokthai ongka katha kaitor chung o kisisa nini kokthai sereng laimani bisingtei subray nung jo to ni khana no khulogir khane ang poito klai jate chung buksa phaimani o subray chung kuplung klai thangai manan bai kaitor nung chung boka khulogir di o subray jate o kokthai ro nini kokthai kathang ro chini khapango maisli hakka hamok laimai ka klai bumuk peri chung buini bagai chung example set klai tongi manan bagai example langi tong manan bagai pholawo poitowo tai katharangi tongmawo chini hamsakma samungo bebagana chung buina lama phunugoi tongui manai manan bai kai tonong chung chubadi surimaloma bebagni mo chung tisung tun nei matangai sa subai Jesus Christ ni bai apa kai tonin thani surimasano hambai sini chong hono belai khana chono bujinai jat khai klang kha kha khlayo joto no buji mang khana nei
फायदि इनके जों ताबो खायनोहाय ग्रुप सं खोनालायमोन बहाक थांलायनाय ताबो जरा रिजांनाय सिनि पलको इउनिट न आबनि यागुलो लास्ट सिरि बैसोमुनि इउनिट Excellent. Bravo. सिनि पलको इउनिट रेडी जतम Mulai kontang kalau kamu. Nau. Minta pun. Nah kalian nyanyi. Dalam. Apa bang? Di dalam sudah kamu. Tidak kan gitu bang. Anak kasih bahasa ini dong kan. Tong senior move. Jackson. Jackson. 뭐라 해도 동안은 많이 갖고 보면 뭐 예. 여기 하디요. 이게 그런 것이 약간 대단. 빈도. 안다서 딱 듣게.
Pada ingkar jeng tabuk last group song kenanai cini buisumuni unit abni ya golo ni cini panda payment bekak thangnai panda no suri wei paithang ni suri mung sur na bagi ang koinai cini secretary cini sar pastor ojit no ang koinai boni suri ma bagi jeng ini no worship panda paine Kiru misalnya kiru. Aduh, mau muka pokoknya. Kanan lek. Let's
술이 작던 니니 하파이토 축노하니 어찌니 아파 니니 뭉끗할 술이 작던 니니 하파이토 모종 들추가 하와마하 오하와고 아이롱토 미니 모종 들추가 하와마하 오하와고 비리니 낭만이 차고 증어르디 비리니 낭만이 차고 축노하니 어찌니 아파 니니 뭉끗할 술이 작은 니니 하파이토 지니하며 나이와로 증나갈 듯 능보증하며 갈마노 나가리 증노벨라이게 가운조비 피하면이 양이가 되르니 승공벨라이게 단속이 피하면이 양이가 되르니 양이가 되르니 증거하니 어찌니 아파 미니 뭉끗할 술이 작은 미니 하파이토 지는 게 오하파가 대중사사 몰드로 배가 니니